Dabi die one ne ba office aboy ni tikumase no ta ko ho no ko ye adwuma nti say franka na ba wade ase sa pepepepe ene no mo ko say nura no nda no de otimoto no mfimfin on say de wo twi no ho ana ewura ne she ya ban we de okura tumi o na boy ne so wagimi ana malady enju onsuro dabi onsuro kura ise kura de osabe hu se D4 pa ya adwuma na wie ndie na so de bancha bongum odo na so aye tan ye mo amu me mamu nue sa pepepe malady abusia ya kwa mane so ana ya braso ne waye nu ho ade bia waye wunya yank wanye ade bia wakotoma apese ujai they say 50 last year I start here ya dibi mama counselors if you see bronya bosumi no mu a omo a omanya amatete ho no ye ne omo so bekasa na omo so aka se omo ba ye no de aboa kwa akoduro ai ye ko wanya na tu madam Vivi. Hello. 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 Hello, Mepacho, good afternoon. Jinaso. Mepacho na pomoy. Erade adom Mepacho memmo udin o. Ade ebe na waye nu hu a unya ya nka ensi kura. Mepacho, emri bi na me 12 years. Na me madare me father e kra me say omo ko yie o baby. Enti eye no mu omo na nkwa so ko na omo ka ne ko nya accident na omo yo no na afrim. Enti eye no e won to eye bi awie no. Asole a na me father ne me mother e ko no. Emu sofo na fa me say obehwe me no na my dey atra. Enti me ne osofo na te wonu no. Ebeduru mlebina osofo no epese woni me eyege. Na mentia se ema no. Enti oguso ya sa na me de ma adwene ye dey. Ema no. Enti ama asafo no mu kura me ne boys be ten kura eyebi. Ba me pese mi jai. Game. Mentumi jai. Abaya me hu se Monday. Abaya me hu se Monday bia mo ye program bia wa ha bia wo fla na odo to ye do to money ma mo jina so na ye peke o number ni jina so why okay asofo nso de enwa jim na ablampa egura sin fifi yango ehwa hello 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 oba pe mo udi dia na waye nu me pasho area na me film e go baby am we say ena mo so mo be new salon be very nice na hono cars nkwa na ba ho ase the my phone nkwa na ba ho no e ba salon ho da ko na me manje so na kwa ko yemi ti ho no ena me ko esa me ko he wash me ko ye no ma me ni start on say ko he wash and 3 times nti oye first one second one the first person the me so na no aboma no man na say I was hello what that sinking mu na wash uti no de na no bo wa no the passion oba no madam na adwuma ne ye ne dia no na we ba sa won ntone ntwene ode na no bo mo na say bi je be wura me mu since then no ma ho ye makono ni ku amene ne timpo mene ne nda ma me ne free one ma me ne like asia be to say lesbian woni me ye de da be ma ho ye makono hami ni pa hami wo kwa akoye uti no master na be kesi wati ne magu so me pa chwan ama me ku kwa so settle because me ne nda me ma ho ye makono yo ba walifu be ma ho ye makono ma me ne nko wa ene mi hu me yonko ba na me fili sa me ne me yonko ba baby edi na ebe gane
Gina so Eha me pa. Gina so ne mfa wo number no. Na fie de pa de wo adwuma ye. Ei! Me kwa koye miti. Wakonya wo hawo. Esi da bia odi hye bia akohye bi. Salum, ai. Hello. Hello. Pacho emodin. Edie na waye nu hu a unya ya nka wanye. Pacho many Mrs. Kuno awon kala mienu. Woni wo sister kun a won kola mienu. Pacho Eye dey. Me pacho kire mu eye dey. Pacho makatuna Mrs. Nchen on na hwe mi go teacher training. Teacher training. No Pacho. Nti meeting na ni kunu no SNP. Ba man fa ma adwene ma no. Na ma mbọ me sister so amane. O se bia na makobi no wade. Nti aban posting ba ye no. Ya de me kotu de bia me kunu funi eye adwuma no. Ya me sister kunu. O sister kunu ye adwuma. Pacho ye me sister. O ye mindset adwuma. Pacho. Nti pacho e ho na ho che kakra ba me. Nti me ne ko shia ne se. E de akobi nkwala mienu. Na wo sister na nkasa woni ni kunu omo ba. Pacho de bi omuni ba. Eti se wo be ye wradi nyankopo. Na che se na abra pa last week asem bi ni o. Obi so ne so akum. Enkwala ba wi ase o. Madam Gina so ko mu ne fa number no. Ben kire tro ne tam. Nsama be yesoso. Yenkotu. Hello. Edie na be. Hello. Se die mo jafra de me say. Me pacho emo udin die no waya unya ya nka wanye. Good afternoon. Hello. Hello. Eja ye tie wo die no waya nu hu a unya ya nka wanye. E pacho ade ya manemu we. Ade ya manemu we na me oba bi na 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 asa na me po ba fo abonte na so me gunu ni ma se ya ma bo ze. Wagu oba na ni ma se a kira manfo sesei. Ba me pen de ba na me de makumo de na me ne wo ho me pen no so de. Enti me se me fa nteme. Eti ga na jaw. Be do nya me net ba tu kan de. Eti se die enti die. Ba jo ve. Wagu na ni mo asesa wo mpe no e na wo pe no na wa de tinti anye ndai. Ana zo na me fa nteme se ma. Freno na pa ni cho why? Freno na pa ni cho. E me haya ho metwitwi nti wo. Yango one. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon emodi dia na waya nu hu. Yo mama me that. Me mama ne me papa o buja wa rentem. Me papa here na TV. Na me be ko secondary school no mbe si konya pa chawa ansa na me papa de me ko secondary school. Sa Na me ko yen so no. Me ko kom to kwa school mo e na ye ma me punishment say me school basket here no me ho and I'm by feet me ko school bi. That decision na me take here no. Me papa so am pe mu a obi an kese an ko school mo. Every sine ama nimdia me wunyi na ka ho. My new bia now I'm 33. My bear man yourself so do be also be boa secondary school certificate cry we need. Na iso wo mfie sei. Me what 33. En fa nka chiri kwa adult education. Last 2 years. The worst part is last 2 years we man use an come go tire was. Me ko register ko school when year e ko tire was me san ko tire so na 3 course subject mi na no mo twem. Anya we san twero. Why? Yes, decision I'm taking aha me amboa me kwati. Yo, nyame ba bo. Kwatwero we dey we mle kwatwero. O ye longo kwatwero. Hello. One. Hello. Hello, mama. Oba pe modi ndi an waya nu hu a unya ya nko anye kura.
So, woman is then my big child said, tears there. Or then such a system, Mama, I feel on the stand, my sisters, and my dad, just a massage, my boyfriend, called the comment saying, your mom, and that. And then such a shame, my sister, Mama, come and make a child. So, Mama, Why don't such a shawasi? Bashan, No, I feel. Bashan, Hey, Munya Jimmy, no Quasasama Moody. No one finds him with the enemy. And I am not. I dear. but so I come home and met to her, did be a minute. No, I quay. Bashan, No, awali. Bashan, Now, boy, no one who I want so. I said, Bashan, one who I jai. Bashan, You Janasonian found number. Hey, a Japan to be a Juma now watch him. Yanko, 2. Hello? Hello? Me patcho meant you. Why? Hello? Patcho Modi, Indian, why I know? Hello? Oh. Hello. Hello, Patcho Modi, Indian, why I know how Nyanquanya. Eh, me see. If you be near Yakrano, Yakra, one could move you no Yakra, only if any new Yakrano. A year, and yet me. If we answer me, a crab and my bear 10 years to the 9 years. A fiddy, if we answer me, Yakrano, a planet damage, so many Yakranada. Nasatam now who on fear saying. It's a baby, my woman. Ah! I'm not in the damn fear. Wouldn't it bear Martin a colana 9 years to me no bad die? A crown and never bad die, since there. To say, the lumen, Nay, I then a colac 9 years a day. What to me no die, no, ne bear my baby 3 hours or no better. And I crown 9 years, Madame Market 12. To say, Ah! Nanny, I want our friends one no madana. Daddy, a crown I will buy as I want to be a woman at the India, a crown latte. Nenkasa yemu just a crabby as or wasn't crabby, almost if you almost any idea. If you are cramming, being common or so, gay. Hey! And was so again to obey me, Sabi a quadu. I make a bit in the other. And also, mammy, ba penny, I will be an ant tetra so. Edema colana, yes, one thing chronometrium. Aye. Hey, sister, as I was wedging me cackle. It will be a DNS. You have to know but you want to make way as soon Terry. Ah! It's a colana way. I can't be in the show crab 12 years ago. Nabra, yes, every a colano. We are no one yan be. I can't be wearing I just a couja on crank or back on why. my days are not corrupted in me. A yakola bonin. Hey! After why shedding. Hey! Na kwa na yes di oba wa wumienu. Wasi ne be man ketu. Ye wo bronsam gudi pen mo asi. Cheso bronsam de onya ni si uso. No de frag tuamu a. Bibien mo pe. Eni mukua se na aba ko jaba. Hey! 1 and 2. 1. Hello. Good afternoon. Afternoon about party and why no. I'm in Pacho, my name is Oh.
Hello. Hello. Oba pe mo udi dia no waye nu ho. Mpacho mpena dodo afa. Watwe mpena dodo. Mitimi fa memma me nsa boso. Dako. Mpacho ai. Na se wajai. Mpacho se ma ware na nso. Hu mi di wa che ha me. E dia ho. Mpacho me ase anajo means na bome owo nka ye so bewu. Mmeso da ye bia na be ma bi epese oku. Ada wujiji mema ni bisika di ya na. Mpacho ba ko ba ye me ho ade nso na achire no. Na me ha na awa enkoye. Eti na wo ye dai. Nje ma me hwe me ho. Hey, enkura mani adino. Ti se wo mfie sei. Mpacho me 23 years. Jina su dini enfa wo number. Actually, adwaman bebrebe. Mema me ensa fa wo dako. Atim emu agunu so. Yanko. Hello. Hello. Mo didi an waya unya ya nko wanya kura. No one won't find about that time. The reading to Dimi firo kona. Eni abre wa bia image me ho. Hello. good afternoon. Afternoon pa chodi an waya nu wa unya ya nko wanya. Ma, me Mpacho. Me papa. Yeah, not for 27 years. 7 years. Ele said me papa ne manda. Na for be for me na. Me aso me ho ntome. Wo so no papa wo wo. Nda so obi ade no papa be come. Tie mame nyabotre. Wo se wo ne o papa wo wo. Salim. Mame wo so no papa wo wo na ada. Hello. Me pa try. Wo papa wo wo. Oh, mo hwe maye ne. Hello. Hello. Me pa try 27 years old. Wo in fear 27. Hello. Hello. Wo so wo 27 years. Now papa wo mame we. Hello. Me pa cha wo mame wo he. Hello. Now no papa na te wo mame we. Mo friend ne abije. Oh. Hello. Hello. Mo didi an why no mpacho. But no me call SHS. Na kwa SHS ma ne so kakra wa bra ne ente onka. No me call SHS. Ana teacher ni. Problem mama ki ade. U teacher say bra beji ade. I say obe bo mama mesi ade. Oh, okay. Ana oni mi yegi. Ofa woto. Pachore. Na se gani de se kwana bia ba ho. Eti ade na asi. About on me ya 3 years since I'm my addicted to it. Yo, nyame be bo agina so ne fa number no. Addicted gay. Write it down. 1. Hello. 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 1 and 2. Oh. Hello. Hello. Mama, now say, we know papa atena 27 years. If I time. Now, mommy, way. If I some man or appoint you. It you know papa na tifi. Me na tifi ba on na face ah. E no papa, wow papa wo. If I time. Woni wada. Me man or appoint. And I'm so papa na ne woda.
papa na tifi na the sense what am I have since for 7 years me mentie wo tie wo TV ni so nti ama asem na wo ka na my feedback I want me that but as a man you before as a man you on one mom ni na say you would be far me hun for me ko pin sa me papa no pe my year be me na se wo mfie sen me pa to more 27 ti 7 years ago na papa started so ne wo da hello ayo hey na brampa malady ono ane papa wantumi ne na ne ho tono o tie ne ho cause sans case no you interest one hello memo dindi an waya wunya ya kwa anya afternoon say man juma enu na maya ayeme ya diade wansu adwuma na kosua na tempa ho ijami ye juma ntimi kosua mame eni abre me haye pacho hello good afternoon pacho dia na waya wunya ya kwa anya pacho le sano na mini madam fo nkwara bremu no na yeko adwuma ebi akomusia na ogifine da ma no wo se mini no wo do timi de se na yifine da ma no o ma sun de yifine dia maya ba en ye no majai bas abai akofa inspection ya blame kuma ya sama ni enko na ko hospital Unko hospital. Bacha me ko ma hospital. Mama mindra ma resol manungia. Ene mo susu antwetwe. Ma twere ta ma ntiate. Na be ma ne timi sore de. Bacha ne. Infection na abem. Bacha ne. Na watra bibidro ni bi nso ahwe. Bacha bibidro nso watra ahwe. Bacha ma training na still na mbuzo ameno mo still na yanko. Eni agire obehia odi 4 pass spirit bi di no agimu. Bacha yo. Benjira fa number no. Hello ma. Hello aba padia na waye modin. Man pacho me ya ba ya mo 22 years na mi shia nikunu hawa ya mi wade amela wo mi na nse na ahu chaka ka o nti na dini ni aba ya bi achi ama na fa mikunu achi mikunu so ya nwule ni nti ma mi suro se bi e mako hu no ya mbibi wafa uku achi ba chan ti why na one ne yes ano actually dini ni aba ya bi achi ko galamte bi asu na mako fa ampra eti usuro ba chan mikunu so ya nwule ni na nso odi we ma me se ma fana chia ne no mukro mu wari ya mu ye bibi ndi so yiru so we chia bu ana so bobodam eni ejigana kai bende ma pa chemislu ejese bende tuwa zedu onu so ka so bobodam bende obejidam no ma pa chembe so mo bu ame na nka meka no kra chire no yo na wo fa he pa chembe we ha yo nyabotre kom ye fa o number no why producer we ba che ye urade nkura ye huna man hello hello mi entie wo dia no waye no hu one ehwa hello ba padia no waye no hu hello
Finfiana. Hello. 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 Pacho Yentio. Pacho, good afternoon. Afternoon. Most of the saying, saying, I mean, Konoma Obada. Unyama Bema. Hello. Pacho Bema. They say Wawale. Pacho Debio. Tuso My dear, I don't know. I don't know. Tu na omo fa wa na una fa obi. Me talk. I don't have feeling for it. Na che se e mema ho ye wakono. Pacho ai. Enti wo so a unkodi bi. That me hear me have obi that. Me have to tell that. Hey. Yo, jina so any fa o number. Siasim. Hello. 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 Uradi nyankopon. Hello. Hello, ma. Emodi India na wa ye enko. Ma mpacho ele ge ni ati ase na me bege. Afe na wo be. Ka be de. Mpacho me be wa be. Ana ende na en bai. Intinu e bai. Na emutu eye na but na me do. Eni nti de no asa ono no excuse. Ena ma dey. So worry. Security. Ma, a back, and I'm a book of me, and just fine. I didn't see a man one real more boost and pack. At 3 p.m., I'm looking for me, Eddie. Mr. Sovereign, that's a mid Janet. And I said, yeah, made that so in the Janet. Now the security no ban what near Ebusian phone obey or my dear Mao. No, but to say. No, guys, I'm looking for to make a mobile stream and many times be an omni. At like at a man. What's wrong? No to fear why? Hello. 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 Ma good afternoon. Man, so kakra na twu fruit TV no. Ma good afternoon. Afternoon dia no waya unya ya nkwanye. Hello. Hello. Yete won kakasa. Hello. Ma ba good afternoon. Afternoon yanko. Man, so kakra na twu fruit. Mom, Mom, hello. 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 Mommy, emo utindia na waya unya yanko wanye kra. Meta. Say. Hello. So, I dear my man will find some do more questions social media. A bar, a woman of her. Hello. 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 Yes, you. Hello.
abusuafo mo frɛ na mo tie mo ho no de emmoa o wo no asɛm ha o na wo bɛka wo tie wo ho my feedback it why serious so say asɛm no we ha wo no wo bɛka me yaboa wa sɔle free TV ne ho na kasa na de mo ye ne mwaye pamcho bebre hello afternoon Bacho, no problem kakra na metashanka. Bibehu che opopa be mama mi. Di ade say de ye kan ye kan funso. Bacho, be ko be 7 years ni. Anya infection na me treat ya ma ko hospital. Empo so me no ka say, yi ma odie. So emko. Sa nim edra na ya ebe ko ntin kam se me feel say. Meeting a bananka, papa patches to mama me. You, so for patching me a fan, the man. If I meet you, Miss was so for patching me, what phone number, and why? To whom we are if I show you. Right, good. Young woman, sooner, yen Sam Lebium, Debbie, is a champion. Mumlemuna, and Sana, Yayena, and someone. Yeah, Bruce Wing na de mesuro one in sister penny kwa umi nwasi 2 wono ane papa ene na twempremfie nsom wonyame odoye se da so tia sinka se obeku ye nyina wo is a champ problem so mama das so mama se ne wiase se kone de so woni erade de ane se ya na ebeba no one will say your casa last way, the same day, say, one say, a coin be sooner, a month for this schedule be about so okay, will be a no turning so traffic more, or ma will be quite far no actually, a quite done is so young fashion, they sick a drew. In the South Pine, a man be a pay and when you down on my man, a found it me the way saber. One say, I quite be say sacrifice, I may a yin would ding enti won wo bi ene wo pe no nkwa enso so no eya ye 2 liter man but the radiator say aba sofu pa bebem na sofu ma me mra a teacher for yeso akoda ya sebe wo ko school ya wo pese wo boa no na wo che na de mani hu ade na samo de san koda wo say e fa e kwan wo say e so a chese say de aye chese enra say ye ko PTA e wo pese all the schools in say Kumasi say whatever obi akọ ne de na ba bia ya me koye no teacher for no ka bibia say awofo no ya wo mo rely on the teachers na mo mo a wo mo koda so de be say school ninsa na obi no de no ko she teacher ninsa hwe ne aba in fact teacher for say pa na ye kono de a ene onyankopon dwuma ya wo di be di ya no emwo ntime se we teacher ni a twe ho free enkofo e ma ho na numi bi ama so so for me akoda ye na wo ka say 4 billion ka bi hwiase so ba ni papa ye 20 na ewuye na ye wo no mo ko said obi papa na ye konfo owuye eye na esem kwa me ko bi osumidenya na bisima me ko na manko enti wo ka no ne je so wa ho kire mu pa ni papa ne ma me nyina ewuye na ne ye me ye ne so osofo ya ne awofo no ko na sori a wo fa akoda na ko aboa no no se ne ma me ne papa enya azet ai awo 4 billion nkofo bu wu ye nso ma me na nya asem keto no so fa ne kwotena e na ne ma me ne papa so o mo ko so fo ne fa ne kwotena na so fo ye ri sei so fo ye ne susram won wo be so bo obi so ma me in fact yan kan kire wo mo pa o asem wo say wo bo obi na wo pese wo fense wo nya bibi free ni pa no ansa no wo bo no nyankopon sa no ye ne so ma me na ka kedru say enti wo pese wo bo obi don't take advantage of that person munhwe yo na enno mene ade o no akatua wo benya obunsan fa bibi ma wo kwae a obegya wo se fanisa wo be ya no ebeto ne anwuno obunsam wonya wo na sof ma me hwe nipa ya ye pe asem ye nya asem wo hu se salu bi o baabi sof ma me aprema fo na ko wo check wo class no wo we fesa wo kan ho wo ko hwe die tuamu aye de ben
ɛne sɛ wokɔ yɛyi a yɛhu tim a wada ya na ɛna yɛhu tim a wa twɔm yɛafewa no yɛtransplant biribi akɔ mu wo sɛ yɛatoase biribi ɛwura woɔ adeɛ no yɛ wura no sɛ sɛ bɛma ho nyɛ wakɔnɔ maame no nko ara na ne ho yɛ wakɔnɔ so maame ne mpɛ sɛ meka ne sɛ baabi a wokɔ biara no before sɛ wobɛfiri wo fie akɔ baabi ɛsɛ ɔbɔ mpa yɛ ɛkɔ nam so nyina baabi a ɔkɔ no ɛsɛ ɔbɔ mpa yɛ onyankopɔn de kɔwura baabi a yesu kristo bɔgya de hyɛ no sɛneɛ ɛyɛ adwuma no ɛyɛ adwuma ɛno nti munya sɛ adeɛ bi amfa ho na wode w'ani ɛkɔ akɔtwe wobɛgye w'ani so ɛyɛ adeɛ mmoa sɔfo maame yɛnka nkyerɛ mmaaya no a wɔm ne wɔn nnuanom kununom ne wɔn papa nom ɛyɛ sɛbesɛbe nsamfui wɔn nya ebi sɛ ɛyɛ adeɛ a onyankopɔn n'akyiwa kɛseɛ no wo papa ne wada 7 good years ɛnɛ bɛbɛ bia wɔn nya akɔrɔ wɔn nya 27 years ɛbɛɛ deɛ wɔn settle aware awo ɛdeɛ ba sɛm no enti papa yɛ a wo gu ba so a yɛ a wo bɔ tɔdwɔtɔdwɔ enti bibi mma wo tirim mo mani pa in fact edi arewo pa yet studio ase ya na no my sister ba ko frɛ me free e frɛ say UK sorry New York US oso wa mo ji achi ni ese ensem ye ba adwade anya no korɛ ye na ya hyehye wo say my sister wo mo padom ni nyina ye na ya ko hyehye ni padom ni se o me frɛ and o say my sister ntimi say we say da wɔn asɛm na yɛ obi a wɔn nti wɔn mo gye akyi ni enti yɛn tete a wɔn yɛn ho sɛ nneɛma wɔ se no mo de no mo bɛbrɛ yɛn ama daakye yɛ bɛ sɔfa wonu sɛ wuwo wonu sɛ wɔn yare ne yade bi abɔ na wuwo bi nso ato yɛn hwɛ bibi yie na wo akɔda no papa de nti bibi mpuso ɛdeɛ bɛ nko ɛdeɛ bɛ na wo pe wɔ wiase papa wa wo ba nti wo bɛ bi ne baabi wo yɛ ti abɔkye nso what enti wo yire na wo ba na wo de ya wo yire ga no so onto no hofo so mama ga no ni onua ekunu awo mienu no ade asie wo nua ti baabi wo wie mi si da chi na say ya obi sɛdeɛ san kɔle yɛ tiri trokato ka yɛ de ɔma tete papa ni wo ya ni etwa ntade korɔ wo mu di lie so ba papa ni ma bi ɔkɔ wo ba ahye wo mo wie college of education me kura sie ye fifi wa bura twɛdeɛ ma yi asɛn ba akɔrɔ me ne wo nua ahyew ama wetumi wie college of education wo ti won papa ne so pe wa pre ai ene ya posu di wakɔ baabi a papa no enso so ye man so odom a ahokyere be nko a na teacher ni ye betua wo kakakra anti wo se ahokyere nti no wo nua pa wo ma me ba papa ba wo kru no wada no ho ama no sebe ma fa no kwa wo fa agimu Ghana flag wo wo mienu enti wo nua no dachi wo ye ho a enya enti mo amune krofo tina ya amune wo mo yire no sorry wo mo mane wo mo kunu no ne whatever no da no mo nhwe bi ma me pani mu so se me ne akola na yes akoda na yes se na de te se nkruma wa na woka enti ne oda ho na enso akoda no wo be so chem se wo ye ba bu nsem anasa sai wa na wan show so for me das abrampa maledi and somehow maledi somehow na yamfa bi anya sidi enye yie maledi nyame nhyira opa na ye nchia ye tiefo ne ahwefo maledi dem de hia se ya akoda 9 years no ne maame pani a wawo mienu koda koda na maledi am bisa se maame na adwene ye adwuma we no onfa nkwaje honhom bia wa hunu de be de duru ba bia maledi ade akora keto 9 years kwa ni di agro se na me ni di agro no be ka so oge ono no be ka so oge sa nkwase akeka ho ya wo kan wo pese ye nka de na nkyere akora obetimi awo no ampa wo se na ye nkwai wo ti wani na akora ihye fom na maame chezembeze me hunu za adwene na ye adwuma akora kronso obebire o akora maledi he enipa bebire wo hono mo a obehunu nipa bi na oye kama una ka brane panso na maledi no akobodam we nyina fidie frɛ o ebi se wakoya de bi unkura brem ana maledi aye no me nei ene di wachi na maame pani na wo kogina ne mo akoda ze na maledi akora no obenyina pani o we say 12 years na abeto so dia 12 years nti akora obeware no woni na da na ema ne bi no mfantu mo we nya nyansasem se maame na adwen adwuma dia we nya nyansasem na maledi memra me akase mienu nam de kasa maledi hwe ewiase wudi emframa di wupa dia wonya akoda wo no sister ne ti wo sister hwew
na my lady he ya na ye sebi di mi o se nyansa o minim se de nipa ni bi eneyi o mo peso mo kire o sister kunu wa hwe school ama wa wie training carry na ya post u ba bia ni kunu wona o my lady ti say asem bebe fie ni abusa nkwa ne papa ma mewura ofre o koka di asem ofie so ntimi nka o koka di asem ana my lady won fa che ni trim se no mie wo m ni ebinie enkra no betwe nkrante abisi o mo papa dabi o manyi no babi o manyina duro no babi o manyina o mbabuso papa my lady se awura na nyanyansa se manka enkrante no ndi betwi fo ma di na chi ebi se me papa ti ase no wo di a e wo se me hu me papa na nkura yi be kiro mo se ne papa ni wo papa ni no na eye ne wo ma ne ma me pani ekunu ana mo papa my lady enya ni wo se menye jimi e die na ekoso wo wiase na ye betu ni pani before se wo no sister ti ana wo no ye betia ni kunu nya wo kunu ye kan wa abante se o me sister kunu ejimi kunu ba onya wo kunu ye wo betimi ne wada my lady se nya jimi ana nya nkwase asema sadie wei nyansa be ne wom enei wo bese ye twikaje wo maladi ye musuo no abo wabo musuo se tam wabo musuo na maladi musuo no wabo ni nyina achi no enkola ne de wo muda so da TV ase enti sa asem yi okoka na busuo afia na akoka na yen enti ye ne yemre wo busuo afio emeka nkyere busuo ase me wo no sister kuna da awo nkora me no ema ni binum sebe mo fansuo nyansa wo no sister ti wo no brate ne yire nya wo yire ana ni kunu su nya wo kunu ye kan sa akwa be untimene ne na akwa wo mu mienu na ma lady memra aye akoda na one ne papa atwe mpran fie nso ma lady papa no wagimi pi e wo se ko hwe na dwinim oba onwa ne ba e wo se ko hwe na dwinim ememe bi ye niemo ma lady ebre bi na me ne pani bi di go se omu ma he kotu no bebre abobodam o bebre abobodam kotu na chi omu ntia papa ye kana semi ma lady obadresi kama apie okona dwuma kama betu wabodam maledi wabodam so omodam a ne ba oba one na tena 7 years abra na akra no 20 years maledi nyejimi musuo kase wei ana wo bo akoda no maledi eduru ba bia wajimi de na papa na jimi sene no wo ne wo yiri ti oba na tukwan okopa bibia ba fia me adi na maledi obetwe mprampo wo yiri ti a eya wo ba hwe musuo kase a wabo maladi sansem ensese akra ne tena so no ye hwe ha musuo na wom ni nti omo ne maame amane ananso onko ba busua pani ne wo fa no bia amane se kwan se na papa de me afa so ente sa ebedru ba bi maladi obeware awade ni nye yie so wale ye den ebi kura wonwo maladi musuo a wabo na bi se e wo sa mamna ne amane bi piem ni nyina ya anya ni etwa wura guso se me papa no me mo obi ante me mo be maame amane enti entamata maladi no me no wafa so a no me so no maladi chesa ne hu ntone ba ku sei bedede we ananti wiase obede na ne we ananti wiase na maladi ye ememe kwa awade bi no maladi hu papa hwesa kwan kwasi ade a waye 27 se maladi waso no awade ye kwan so hwese be me bi ebetisika akofam musuo we abetra ne fie na wode mratenti abone bra anya japade no wabese ni nyina ama be me na be kozero ti na bible say batami awurade me ho na me ma ode wakoma pe no kwasem ebra joseph ni maria wo ware maria ware ni babunu a ohun se maria anyam no ani breba wo yeso obeja na wakukuam because na joseph oye kristo ni ya wonya basa anajo de suomu na bible say awurade be yi ni wadi kire ne se oba no ade a wonyem ni firi nkonkron tie nsuro eti wo ye bema wo so wawale ye hwehwem bo ho paye na hunu wo ba akro no a ya wo ko ware no na mo bedi kan wo ma deda ma eni asem yo eti na ode ne kon abeshem na kwatiampani na ne kwa echi so we ata na wakwa akwato amaniem na breba wabre abai we bia ne pa sa chengenenge na wabekre ni na wa hu mai wa no kwasase bo maladi so hu na maladi se je yemi yani o se be me yadwuma be se yi afenu obetina sofo eso agigi ni na kakre da ono se maladi ya bo fom no magigi ni nyina na be me ya bazero enam sankwase ade a oba okofa na ye atwam nti maladi akoda ne se ne wo tie ye ne a maladi won tie no tie ne yie omo ne maame amane anaso onko no ofa ho enko kan tire no maame fo ne de ebi be kata so
Se na wadi ebegu. Onko no wo for no amane. Se na mbapa de aye me. Papa de se kwasampani. Se no de aye me. Maledi mfie nso. Papa wan suro. Wasene mu pa. Kwasampani wo kwabontin ekọ wensa baby. Na kwa wan ye ntintini. Wo pie fia. Baba ware so nye. Maledi me be ka bia che. 7 years nti papa ne da no 20 years. No onya kola. No kwasem. Wo ye payfo. Wo ye shawani. Wo ye jantirani. Wo ye payfo. Maledi akoda ne yanka bibi nche maledi hwe so oye no na enye ne da ho anka da na no fa telephone ye no akasa be me bia ba ne ho a e wonpe aja ne papa na maledi sa de we musuo we eya wo akoda ketu akofa so ayi maledi hwan na ebe so yesi fo mama on se we na ma sofo abin mo adwuma aye dindindin ye o e me ma de am ko wale am de mu hihwem de mu ni ma ne to no fuo kola na odi akire kiki ko to na to tei se kura we gwagura si mole so obekona ade a wapɛ no obeya be sini nyina mo de amantra ho na mo de ye ka mo se mo nte na ye de ye nya hunu de ye fa ne ye kakraka mo di akire maladi mi di wie no o IBJ mi di wie no maladi hwe onya wono asema IBJ twan de mi di wie ni maladi hwe hwe efia wo frim ansan wadi mpipragro no kosem akodana maladi wako salum na bibia ko wura no akokisi no maladi mi hundie wo se me ka kire no wo woti we salum ya bobɔ nu yayi ehobi na okro maladi dia hwehwɛ dem unru hon ma kopɛ de ho unim de wom so abane bro no unim de wom on de wom bi no akofa sesei eye lesbian aba ba chew so a mema no wan no so oba no wan na wo huntɔw no maladi hwɛ wo ho ansana wadi pipragro maladi me das nsɛm gu akyire pa o ye ba wai bra doctor transema ye na nsɛm gu akyire no bro ye so manu me hu di nsɛm nam o manu me hu di nsɛm nam jo me pa cho me das of mame onu ahwefo ene watifo nyina baabi bia wo asa bre wutie yen anase wo hwe yen e wakasafidi so no ha omi heba clinic awurade nyankopon eden aba betom wo ene ndi se wutie ne a na se wo animu hawo kompo ebo minimu asma hawo a ene awurade nyankopon de me aba betom wo fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo me pa cho omi heba ye number no 0594 873969 she number no enso enu ntime nche ho ne bia metena afidie so a meka se ani no se eba befra ye wansanchani bi wo ho a ubedi kan yehunu ewo ani ni so eno na ekire se ani no eba befra obi wo ho hu ade se bo obi hu ade se nwusie obi wo ho a ensuo ta nani no eso obi wo ho a nani no ba ko hunu ba ko nto so ehunu me pa cha so tena ho a die ehunu no ebeba beka die ehunu no amwani no afra fa me number na frɛ ne bra na awurade emfa me so emo enu akire na ani ni se befra obi wo ho a so obi frɛ akire ba obehunu se obi na eba nipa ne sa atade kokko ana atade tuntum na enso so se nipa no amen no a onhunu se eye kofi ana se afia ena eba yi eyi wani na efra ena ebo nkae afre wutie me doctor kan kire o se wani no entini no a efiri adwene ni mu eba ani ni so no entini ni mu asisi ana se entini ho akeka kra no a kawakoma to yem ne bomode na bra na omi heba clinic awurade emfa yenso emwa ye number no 0594 873969 je number ni biem 0594 873969 enu achi no obi wo ho a nani no ete asiba akonso obi wo ho hwe light a obekasa light no ehye ebo emu ana obi kura ho hwe light a wonsa light no asenyankonton etwa bulb no ana light no eho ehia ana obi kura ho aduru anwume na so o drive a okutan car na so o drive a ubonse o hia kaya na light no adron franfia bi abanani no eso mesrew eye wanu na efra na ebo nka efe number na frɛ ne bra na awurade emfa yenso emo enu achi doctor kan chon say pressure aba wani so wanya eniade glaucoma ana say cataract na aba wani so ani nyina no kan wakoma to yem na efe number na frɛ ne bra na awurade emfa so emo enti yade bi say asthma stroke goiter compo goiter eno an efre no compo no
asthma stroke ani goiter deɛ saa wɔ ha we deɛ me bucket wakura ma oduru a ho ebeto enu nti wo nso utie me na se stroke ed wato fom team obi wɔ hɔ a stroke no sɛ bi mesrɛ mɛka ama na no akyea obi wɔ hɔ a stroke no ama na kadel ma kyerɛ sɛ wɔntimi nya no ho hwee a wɔgye no ho a ɛnyɛ fa me number no na bɔ mɔden atu ana mɔbra na yɛnhwɛw na wo ho nso so ntɔw afei wo yɛ bɛɛma wontimi mɔ adwuma ɛwɔ mpam me paatɔ paatie nie sɛ wo yɛ bɛɛma na wontimi mɔ adwuma wɔ mpam a ɛnɛ awurade nyankopɔn de me aba abɛdom ho anaasɛ wo yɛ bɛɛma wontimi mɔ adwuma wɔ mpam wo deɛ no wo bɛɛma no doctor aka kyerɛ sɛ ya kan say entimi nya adwuma ebiem kura enu nti ama wabamobu edu anumra na awora ho a fa me number no na frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akire no wo ye be ma wo prostate doctor aka kyerɛ sɛ wanya prostate infection na say prostate enlargement bi kura na wo tie me wo prostate no ye de catheter ana say rubber ato obema ne emu a misrawo fa me number na frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu kwasɛm sɛ be ma so otena se ame de rubber to obema mu a obema na ebewu ni nyina mu no so wo ye bema na wutie me na so obema na awu aye kojo to edu anumra wanim gu ase obi wo ho a ne bema no emanimu so na ada entimi nkosi nanim adwuma e wo so wode ne bema na ebo na anumra no ontimi mmwa sa adwuma no mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akire no wo yade diabetes anase pressure sa diabetes ene pressure no the stroke ebre nipa na pressure ne diabetes kro no aso no ese frɛ nipa ani ne tie se pressure ne diabetes no the stroke ubre wo a ubon so wo ho a uti afom a na efom na yodofo se de wati afufuo emu no ana se te se de wati mattress eso na na se de wuti etia atechemu eno se wo pressure ene diabetes na so hunu san senchani ye bia a stroke na ebo nkaye enu akire no obi ho a se wo pressure ne diabetes na so wo ho na so na ho hyehyew e se de ointment ano o hye afa wo na ho no ana se de mako ana se nsuo hye agu na ho no amesrew a stroke na ebo nkaye kawakoma to yem na bom adena fa me number na frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo enu akire no bia wutie me wo de pressure and diabetes ne ba wo so no ama wanya stroke ne dada and stroke no sebi mistra meka ama wa no akyea ama je kan se wuntimi nante ama wa ankasa no mpokura no owe aho wudi awreho fa me number na frɛ ne bra na awurade emfa me so moa number no 0594 873969 je number ni biem 0594 873969 afa we ya bemma wa wo ba eba na wo no no wentimi nante ana we yo ba wa wo akora na wo no na akora ni ntimi nante ya ne yesre okora se oba ne yensuo ba eno akire no obi kora so ho ane ba na owo no na akora ni timi nante nenso akora ni wentimi nkasa mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo se me boabo nyalewa no so saa no ano na me de aba besi ani no eso esan se ani no eno ani nipadua ne kanea se wani edum anase wani fra ana wani firi wonsa se wonte asimpo a me hunu se nenkaye esan se wotena se mo wani fra wabrabo no apem na me ka share awurade dia nimonyam se wani no so watena se amena firi wonsa anase afira kora no a fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo da bia no metena so a me bobo so kyerɛw enu nti so wani ni nyam fra enyanya ekojo to na saa senchani a me bobo so ni nyina no wahunu bi ewo ani ni so ayo se bo ayo se ngusie ya no wani ni prunsuo ya ne nsuo beta wani no eso ya ne wani ase no eyo hene a saa senchani we ni nyina no eye ni nu na efra obi wo ho aso obi fira kire ba obehunu se obi na eba ne nipa ne sa atade kokwa na sa atade tuntum na enso se nipa no amen no onhunu se eye kofi anasa afia na ebai mesrew eye ni nu na efira ntintra se mani ni mfira nsa wate ase fa omi hema clinic ye number no ne frɛ ne bra na awurade mfia so moa ye number no 0594 873969 mesrew baby bia wo bia ne so hia duro ni bia me a me sende aduro no e dia brewo na ani gisam ne se me dia aduro ni brewo a me ni ka anyi usika ansa da bi
wo nsa mesend aduro ne de abra wo nsa ka aduro ne wie a na wo so asend me sika e de abra me pacho party nie se wo hia me nuro ne bi na se wo ni nkran wo ni kumase a me a meye packaging no na me de aduro no e de abra wo na anigi sam ne se me de aduro ne bra wo a medical de aduro na bra wo nsa ka aduro ne wie a ansa na wasende sika no e de aba me pacho so wo amanone de a wo abruchire de a mesro medical ji me sika ansa na me de aduro no e de abra wo me pacho Accra awudome runabout na omi heba clinic yewo Kumase nso so no yewo ebua kwa sepase no wo ba ubesi ewo sepase ga wo mepato sa wo ba eya freme ansa na waba eya freme ansa na waba mepato party eni ebia wo Accra anase Kumase tieni wo Accra anase Kumase wo pese me ma me nkura no emra mehwewo na omu mfamfidie emra eme screening wo ho ne yehwe wo fie a mepato ya no nso so kwanda ho me pacho party eni bi a wo stroke na de wato fom tim no ana wani no se de asie fura no ana se de diabetes ne pressure no aye wo no anya de se wo betimi aba maso eye ho anu ntimi pacho party eni se wo pese me ma me nkura ne ntuka emfam fidie mra na omume screening wo ehwehwe jade a abowura wo nipadua anim no a efra wani no ana wo hawa abowura wo nipadua anim no ama stroke de wato fom tim no a no ekwanda ho sa se menkura ne de machine eba abechekeo etuka aba ne de amesro no eye Kumase ene enkran ko na medi sa adwuma no me pato tie nie de me de machine eba abechekeo ya chekeo pressure afa ye screening ni padua ne nyina firi wutiri nua no aba besi wo mawra no ne de mesro no ne de eye Kumase ene nkran ne nyina no me bobo nyalewa no so a na maba besi ani kompo asthma stroke any awo no eso bia wutie me kompo bo minimu kompo goita ebo minimu what you say why ya kompo no enko doctor kan kire say goita na e show minimu no ana kompo na e show minimu no obeye surgery wo de sekai ebe ka mesro bra sister me paucho wodie mie wani afa me namba ne bra be piem ewo omi heba clinic now dia me ma woduro ne nkonko me fa kokko sra so na de minu mienu nhwe na watwe mienu achi nhwe se de company se o minimu ono eye saa na bete a me pacho wate ase enne ya me no mo kase me pacho wo akompo se o minimu ono kra no wo de atwa company ne fa sende me enne se esafata se me kire ahanuro bi mpo ma yam de sra so a me kire me pacho tie ni company ebi ankuni ni treatment ebi wo ho a eso pa ende je so oba maso eye na emumu amode na ya nkete bi hye ho na doctor so oba surgery no wo de twa ne fa send me e wo WhatsApp so o de send me na esefata se wo de ketewa yi de me nkire se wo fa haban we na fa haban we na yam onom na de fa sra so na ho ntowo a meye ne saa e de amawo na mu amode ya kese pa ne de mesro kese pa ne de je se wonu maduro ni bi ansa ne san de bi asra wo so endi so de ne kese pa de a twa send me nyina mu ono sabo mode na abra be piem o mu he ba clinic ya so ye me number no e 0594 873969 sa me bobonya lewa no so a no kwasem ne se mema ye ne ehwe fie gbo akonhoma ehwe nkura no ne ade na eya awre ho sem se be ma be bo akonhoma ahwe fie ahwe ne yere ne wontimi mo adwuma wo mpam awre ho papa enti be ma wutie me ya wontimi mo adwuma wo mpam ye kasa be ma wontimi mo adwuma wo mpam be ma bi kura wo ho a ememe duro na wo toto no no eno na aboa ama obe ma ye mmere anase akumu be ma enti bra omi he ba connect ne fa mfa fidie mu mfa enhabanuo ne bi mfa ma enu nti wo ba no ye de wo fa fidie mu a enne be che se wo kura mpo no be ma ni problem na emom no eye watenka na ewo mu no atenka na aba fom enti eno no ye de atenka duro ni bi ma wo a ne ye de meme duro asa ape wo so enu achi be ma bi wo hwa ne be ma no emanimu so na ada wode boss wa na ne ho asana na ne ho asana so person oto so ne mpre nu so a wo be ya nya ade so obetumi enu nko ne na duro na be ma sabi mesre meka ne be ma wu kojo to no enu so nko ene na duro ndi fa me number no na frɛ na bra na awurade mfa me so mo number no eye 0594 873969 0594 873969 o me ha ba clinic ye wo abua kwa sepase e wo Kumase Accra nso ye wo awudome runabout ye dase omi
so buy radiation apply beba ya ba be hwe ani ye ni prunsu abusuan for aduru obiem o so mpache de obia me ye bi free next week ko ye bebo adansidie last year mo ye bi ni de mfaso a awurade ade adom wo mu enti ye biem eboa enyanka ne ekurafo buronyan afi munum nyina bia untimi nche obi ade da we akwanya obetimi afaso na wo so awurade ehira bible say de ohunu mobroni mobo no odi afam awurade medofo entoma emo anwa fabra ye we ehwa 21st clinic building nim Sompa obetimi so aye ni sika e de ato mobile number is so 0598 559802 0598 559802 Tarawan Media and Blessed Foster ejebo ejenya bedu Oheneni Adazoa Ministries in conjunction with Women of Faith second annual conference ye kobi enya sam ketu edame meneda ampaye big KNUST Business School Block D ye koho D for Daddy asem yitu asama yekasa ho say my time of fruitfulness John 15:5 Genesis 1:28 Odifo amufa entry Henry Fountain Gate Chairman oh baby Apostle General Moses say also ba and afa ya mami PCA Esther ono ne gina mu say special guest artist and afa ya mami Abraham Ponsan ono so beto John Minister Audrey Japan oh baby Minister IBJ also ba Minister Adipa Ruth and a woman of faith kwa so so say Owura Yeri Genevieve Abrefa Yeboa ya e friend Oheneni Amakrancha Adazoa of mami premeni me na meji ahohoi nti bomoden na ye talking na ye de sa program yi anasa kwanchira erade de ato akoma so eye white edible clay shile and a fresh coconut etu ye woman of faith ni ana wo twen se erade be wadoya mu anyensen na wo beba bia wo di shile na wo coconut no de obeto nenne ya grace de wo ho a oba ya freki wo beto kubeni ne fresh na wo bosom paye aya mo bosom paye se de awurade e de kubemu nsuo ase kubemu aye mystery amanipa no awurade ma wa wo ne unyisen enye mystery amanipa me se champo woman number 96 abawo ai baba o se ne papa sole benefie se wo be yina fra wade ase because say yesi ni kun ehunsuo nye ena wo se wonko papa ide bia on ne ntokwa ena wo gina ya obejoin ne ye campai bogu mu nyame ye direction bi watermelon direction ono eso ne nyame ye na doya ono so anope mi ba obi testimony na Abraham Pawaye what send ma ye Saturday empire ye boy rade ma ye yusu bottle water o se ni kun be man sorry be ye nakakra ni chese wote ase enye yi ena o se ye kwasiada meme de bompa yi no musuo ni bi o de bi ma ni kun no mo ye no so o de akama ne se okwadwuma ba o so okwadwuma ba wakodware ni kun so akodware na o mo koda ni kun kan de na ahye ne yema yire cheja obey me be na efum ntomen efum ba shi and I'm saying ye my word ye gina so say ya odi wo mu won na ni ji aje aye kama eti ya bomodi aso beba program no o sha ya grace ya woma ozo woma na mane di dena na so mo nche nem fascinator no na mpeso ka me se wo pa o fascinator no she de to pon watamfo ani de adwiri atamfo gu fom no mo dai ya de be mo onipa aka se ey wono a ozinye ono a abo ya gesi ya ye sekutu sepam na Abraham pa ya nwo ya woman of faith maku hian no atimi awe wache maku hian na o men sisi bebo se mo en fire ho e da ye banyimpo ye hu opresante wo ye do raste wunimu ye ba ko so kan ya nwo ya ye modam ye kwai 1
Hello. Hello, ma. Papa, I'm holding the and why wumpa unya yanka wanye kura. Ma, no, ma, I know the me cry a hammy be but my friend will like stand them back. Ma, many my bear almost 800 Canada. What for man kwa same kwa 800? They make I cry almost bear the old mean to me cry kaka debris. Now on fear say. No 32. No what for more than 800. Ma, me bre, I mean it to say many will be an acraming to me, and a two bones will be shaded crano be in a bunting. And see me radio de Munami Kojana pay. Your tab on tenants will be rim, bra me brain. Now the watch your drana. Me wo SHS no ma me school father de me call. Malam di ona ye kwaje for guests on the school boys. Mo kwaje for guests. Aye. Intermediate me say I may we school into a new but you know say me no be down for you madam for cry na your bar. Me who ana me no other way. Hey. Na sa anu ni omo da. Wo mama bibi ana ma no hwew. Me de ono nipa no ba me de on jimiska on jimishi but on itubo cry me ho chere me na me friend no no cry obi o san de brem. Na chese ya Ghana batasa o. Namba Josie. Eni wo ya Ghana batasa. 800. It is a dia na pese ye ne de boa wo. Me pese e bia na spiritual. Nti pese bia mo boa me o spiritual aspect because my trust me jare nyi. Enra yi kura wo ni bi dai. Me obi free me nchen call e kra ndi be 30 minutes kra. Na da wo nya adwuma. Me adwuma na enye de bia na ekọ. Etu no ba da e kura nche. Dabi o de ndro be dai na ade chi sisi anche bia no ebo be 2 ya no ko. Enyumle so foforo beba. Dia beba. Na eba sa obi wa won fe no. No ono ase o me be sha ma fe o. Nti se mo bana mo yetu a mo mienu nyina mutimi da. Ba ko de kwim na me ne ba kwara be do so. Nti ade chena de me ne da be do so no kwa. Ade o de kwim na replace. Na o mo mienu nyina ate ase. So want to say no beko. O konso ade chan obufu kra ade chan akuma beto yi mo be san ba. Me bre like me titi. Hey. Na wono maame mo nete. Me maame mu ni me nchen. Me papa dey we free mo ba ka me maame so no ni me nchen. Eti wa na wa ha wo dan. Mba chan. Na ma different ba hokosa fiewura ne carry. Ono on fa me ho wakasa but obi okro ba bitimi bana waka twa ni se boy we see no 20 emba ha biem so onfi na ono na be ka twa mi se see na ofira me su uja no ya ma hwe na chesa de wo ya de wo mpamu ana eno de mitimi che me ya de mitimi enka se bi omu no mbeka de ya chesa wo benya akasa na firi so ho aha kameja like me pese me live holy life but me bre ai je komna fane number na maye why gina ya fa why ya be frɛ wo abi je mon frɛ no na 32 am 800 Ghana batasa Mr. Champo dia na ebe o se oni bi shede no bi gina bonten 1 wa enko down hello mama me mo din oba hin ma dia na waye good afternoon mama pacho ade oba ma ya me no pa ni fe menya wo fa mo ma hwe me na me amede me ko to adwuma mu hwie mi tani ko di abrantie bi achi me madam ni kunu kan e se untie you know wo me fi na me go yi ko nyem ye me ne tena bo me ni san ye nyem ye ma na me me ne ko wu mienu na nkola ibe bo me so na me yes so fine na le ka wa ka chere me say wo ye me forget wo so ye wo forget na ya ma wo pa me na me chese afa ye nyam ya ye ma dum na me tini tna afe eta ko sia me kuma ne back upon me what tna se kunkunu ye
everybody got chimney kuna mama no mani ni fie ni you boy ni sane wo eda so ekutawo ne mara me ewo ho ama beginning ni de na mi chaska no so afa de later mi chaska no so mu bi o chaska na o so mu hu se ya nyensen afa de mu hu bi memenda ya bra wo kuma se pacho no kuma se mpata wa ka memenda nka wo ba e program ni bi why na nka wo be shia se si akwa na me ni PSA ne to wa me me ma mi so be program we die me no be ko ye be hwe wani mo nyame be kasa why you matuma yo nyame nka achonda asasem we bi na to me a reverend obi nyame fa ne so twitaje me hello reverend baby obi radna na yakopo hira nation prophet nation ewe wo de hye mi cha kwan sonko so prophet Ebenezer da akoyi adom nation prophet obi aka so nation oboa obi aboa wa ni nation no obi anyi wachinye da no kwase 1 and 2 hello oba ma dia no waye no hu mam pacho na mene bema bi che ewo ejuso enti na menyim emu honom no na bema na edi meni ne fa ne so ofo ba foforo abra na mene ne na menyim mu honom a na wo mboa me enti mene ne dadem crowd mi no ba foforo be hye dem honom na me mata fom na ne oba na ayedo mbe bia wo mpa ne so na adechia o konti edru stage bi no so me free ne ntan ko me so na me ni baby akọ enti no na me chen a adesa na obi ada ofi ho na makoda efi ne ni mu ho no enti ase ekọ so sa ma na nka menya pressure kampo ma me de ho ya o na nso bi da ya se ho no na me koda nso no de bleed ko cha me sana me ni nso no kwa pam se be ma no edi meni bebre a won fi mi ensha abofra no kwa me ko hospital because menye mudu 9 months na mako hospital ba kope nti se be ma no me wona be ma na nsha akwala na be ma ne mbrema enye ma owu bia enye de influencer nti me yes ade no ewie no boy me nyama ni na ye basta be timu ne de obedi kwa wonya sometimes go to me from me send me sia ma ni fe ni di ye ha me ase menye nu se me sa akoye sa disanya menya solution dia na sama me de akoye na wanya ehwa results wanya kama we dey 10/10 minus nothing it is say be man no be ndey ba ko wa na mai there be many things to be ba say wo bread do tama me ase ene ka de wo mu kire no na mu tu na mo baby obako bia mo ka train say wa fo me on be patame ba stop call de be patame grade ni o ene e bi ton nsem a na mafre na Abraham padi manim na makoye ho ne ma why never too much ma yo bishop aferiabu a nyameti ase tachima so ohwe de papa rade na nyankopon hira why ena ya maame sa akoba ani ono so se wo hwe den da bia be duro na esi so se ya anti echia no ene so amefo nyina asofo maame ne abena ene na agye no na agye ene ma abena no ose ya fe wo no mpa papa rade nhira wo no ya me enye ye niam no mfiri ho na ye meto aso demfa we answer 1 hello eda nchen na mfimfi hello oba hema mo udindi na waya unya ya nka wanye mama ya idie ya damwasi ne mo duma pa mo ye de boy ma dia ma ye no me woni se me ka se mi sa no me ma me dem na obi chen wo friend ta se ma me no don chiti ni wa fa mi anko school on semiye on one on bibianchi ai se bigani eche no na papa bi ti wa o ye se pomfo na papa no wa papa no hu me na wa frame me no ne me akoda di papa na me de dasa nti me kai sai na me ma no ye so bolo ti so bolo na ye wia bi do na nkola na ye wo no na ye do na ye wia so bolo ti de na papa no aka che me say me ma na me nda no ma ska no be bon na me ma papa na me da nti ona me dasa na me ka sai la ti me wia me ma mi sika bi wo fie ho ena ma me ne ye so be pa professor konfo ma na de pesika no nti papa ne ba ye no
and of friend on chain says, can men am fire and I'm saying men am fire, but I'm so on me dentino. Or said I can say my minister Gano and Yemen am fire before now for the of it in trouble. Papa no on me the data. As the minister can me myself Kwana Nami. See, me dream here, Papa no air for on the madano and me idea a hammy because me dream one a ya. Because at the same time, I mean, yes, I didn't die. Say, why worry? But you may worry if my three. Now, quite sorry. But you say, oh, quite sorry. Mamma, but you. I say, Sisian, the Diamisian Casan, you or Sisian, my baby in Coco, the baby and the in Passory. Passory because na person for Papa Bini and deliver. Why? But you say, Missy Passory Papa because na person for Papa Bini and deliver. Why? But you, man only bear my back on away. But you ever buy about back Grandma will let you in the son of you. Yebekasa, why? Ya, me anya ne mani free on a doso. Bella. Isabella say wa from pon. Ene odi na woda. Esre osuru nchira nkwatenten de maye back to yi. Se rade nyini fra domu enko adomu. Ena ya ina de anya grow. Shanice onusu di na woda ne esre nkwatenten nyansa nmunumu e de mano na wodi na woda nana kwaku apia kano junior ene wodi na woda Ewurade nhira nko a ene yefrema ye mei Ans boutique ye maame Ans and crying Kamara Kolebu ono ene woda sui dina woda obapa yi apa ye bompaye se Ewurade nya wadoye na wudi wa woda yi Ishra aka nyina onfa nka ho ye do bebre Mrs Gifty Minta Sapon oye nurse ni o Sintreso Hospital ene wodi na woda ifri ni kun ho ena wo wish no happy birthday Antenes Ewurade nhyira na wodi wa wode ya wa ma mudi na me ba mama ambo o say ya wa mfo mudi na me ba e pa cho ni ejina so na me mo bo wai gina me pa cho na emwa ka chire die na die wa boni tinwensen na nima ise bawe obeda akoka tu punumu ekofie we nyina bebo anipa ye pene kura me ya be voice over ayira yo me pa cho ye maami oda so ye friend me si Juana Asoboaten or Columbus Ohio or Oheneni fan club ayete ne ho no empanifo eda no ba kono no ya yenko enu oba pay so ono se friend Mrs. Hannah Achampo Columbus Ohio Oheneni fan club nyame hira mo papa se mo boa ama Oheneni so brand no atreti mu akonanim ya yenko afi ye maame Mrs. Charity bafo ana bafo wono so bafo di na ene ono so ka Columbus Ohio so Oheneni fan club mpanifo ne ho ami hira no pa odokese a modane di e de a kire me ya maame Gladys Safo Urayire Columbus Ohio Oheneni fan club onyame hira no ena pani a odi o manim ni e beka se nchiama no Mrs. Joyce Otin and Columbus Ohio Oheneni fan club ye damo ase nyame hira mo papa e wo dosro nko a magime atum na madome me damo ase we ye 14 days fasting and prayers ye frase November 17th akwa kopem 28th I better encounter prayer ministry ya maame prophetess Kitasante your friend of fire mama
maame ye wie bre onyame di ni dwi bubu se yankasa to e dwumadi a ense so obeyi ho afiri mu o say my set time is here na chese bre awurade asama wo no eno ani etinyu firim kobom paye mini bishop aferi yebo an edifisi yebo mpaya yenyimi se wo bom paye wunyimi kobobi na aka busumi ne ade afi ne kona wieye no emu nsem no eche pawo etie nyina ebekọ ne akwa akobom paye ai eda ase bebre ya na me fa the boy nwie na fe watwa ya mami keta sante the boy fashion Anne's boutique and Columbus for and the boy ye call no boko na de da from d sanity ko ni mi nu nti emuye ye wo makola owo ni ma se etufo baako fo ni kire ho kwa obe o kama ye kwa ma no so one hello hello mama oba ma ne so kakra ma me good afternoon ade na waya nu ho unya ya nka nsikura mama ne maya nu me ho nte me see so me ko sha be ma bia na me ne wo ma wo ba ko na be ma no me chunta na no do me come that on na ko obeta ate de mama be ma ko ya me ho ade a me can't ma be ma yimfa be ma nya de ka wo ko share mistake man can't ma na nke de one pe many man reda ase yentunifo onya de nya nzunta isa jumi ba ni timi se di asa wa ware ni awoti ya mi bese samne ne wo a ebe ka me ba no wa zo be ja ni ama ma ba be ya buntu simine ne wo me pon ho bai atla wo no ho mutri ya mama be me ya ate wo cheti ma tam ho na me kuru ni mu ma asam ye mate de be me cheti ma ta ho awie awe me yonko anta we me yonko brabu a menene ne timni ne bibia just adi ane da shi mi mami ka ta na sa be ma wa wala ba ti sa mi wu yesi wu e ti kura ni wani jo e ti afekura de no ma ko ma wo fie ye no jani sunday tin ko sunday go ma ko ma ya sari ada wo pe eno list da mami oni mi simbo me ma wa so me handa is a place and am chada pa no ba no sai kada on to ma mi mi kuru wa no wa ya no ba dia jamfata mama me so ko fa be ma na ni me be dai achi ni kuru be nya no wo se yen so bi da sam yen tla mama da sam me kunu ni me se bo mu eso no ma bi ko so nya so ti ba mi chani mba da sam tai sam na na wa mama wa ri amaya ate kura dia me ja me hu ba bo na wo ma me ni senda adra mama me ko ka ta so amena yo yada se radin shiraw nti se yebe dia na apese yeboa o be samu boa me na asundwie ebe ma wale me be ma na ya mi mpra na akotwe ye no wajai ma jai da yo ene a me se no ma be ye yo nyame sere boniface na urade bebem why na se yenso yebe boa why na yo Ashanti foam yenkonko aye friend ash foam waso wo digigigi mattress aba enyasam ketwa ene wo bia so de a o chese wo ye kama wa chede siesie wo se wo kon chese enya wo ya kase ne ade nyina be ye kama ma wato na mattress ne de wo queen size ko GB standard ko any king size student mattress ebuso eti ye showroom ba bia no obenya bia to eso wo wura ho na onya bi to 0556 579 214 Piwak eye 3p wose kase amroso eye 3p sanu na yo titriti eye 3p stroke aka wato dem ko di 3p ni bi eniama hyew so di 3p ni bi eye toa ehwe we pai itini ye kokko efie bia mu hia bi memo bi feso na kwa enna no wa chinchin de bida ko na ko GB 0248928824 grow fine ube grow fine doctor so moja aso ate eye grow fine ko kete so awona eye grow fine ya no wanu mu ato eye grow fine ya djuma kakra bia no aye ko gi grow fine ni bi obra yo no moja ni mu odu eye grow fine etentimi mayi ebe me na pie me pa cho eye grow fine eno a ya ni aye koko ene ye dia ye
Ntine no mo no eye kama usia ye car no ba bia na wato bi digital eba center for Sanojuma 0244596532 Kojak Farmer yenko ho sesie Procode yenko gibi ohini muso nsuo eye Procode pepumbrefo eye Procode kata chew koji Procode ni bi za na waya aposen a ye di twi esen bidie wom ene ye di aye tu di twi usen eyi usen sinkonko ne nyina enso edi free ho 0531069945 Joycam Roofing Company Limited. Ye kwanko boye dan so. Woye trusses. Koko no nyama. Woye woodworks. Obehwew. Omaimu babia. Ya toa pete. Kumase ye ne sokoba mpa mi police station no. Ye nko ho sisi ye. Techima Henso Brigade 0540125816. Midima fo se wani amawo. Dr. Time da so. Ogini hudie nti. Obetwa brato ya de so. Amoya de dia. Eno nkyere se wonsa. E wabu akwa agogo he. Ye nko ho sisi ye. Say stroke. Koho. Diabetes. Obehwew. Prostrate. Ebeko. And 10. Ama ho ato. 0244774282. Gino. Yenkonko gibi sesie. Gino mix. Yenko gibi sesie. Gino tomato mix. Yenko gibi sesie. Gende wom. Emeko wom. Eju de ya de a. En 10. Say ye jollof. Fuck gibi. Abomu kokko. Ko gibi ye. Emu ni abomu. Bro nyen. Enkwa kokko. Enu an ye di bi. Akokko nkwan. Ebem na ye de. Pacho. Ose wo fa kakra bi a. Ebe bebre me pacho. Wa wi adwuma ni nyina ma. Eju mmere. Na meko ni ge na ko wani. Dada. Kanjen eye nsu kroje akala ni ti kokojibi obo rew eye kanjen niam nkoye kojibi oyaye kojibi otopon eye kama ojawade ebeboa obrema UGC ebusu ho Tafuni road abewu to kwanta yemfie ni nchire 0241449111 Lawson delay my capsules Lawson loke papa iwo nuro Lawson eba me papa iwo nuro say join this kojibi typhoid obehwew malaria ebeko nemusaya de ayemukro ni nyina da bema waye mmere obegina so baby eto ne duro to aduro obenya bi ato 0242133577 me pacho Leicester Ghana amuasie o amuasie obetu amuana ntidon tredro nu nine amuatimi akwa ba bra wachima eye yas akukuduro mu eye yas obama wamu na asuso niemem agita 0501 390337 now so aboa yanuti bomode se wonsa ebe kabie ye kwa ma no so bon hello Mamba, good afternoon. Ma one so kakra ma me why But good afternoon. Afternoon ma ne so yenko But so me say dey say me be man to buy be ma fufo me be ma fufo ne da ba mi ko no do ba ko kra say ni mi mu woni be ma ne ti ba chwan yo ensu ku hu do ni mu be ba ma fufo na woni me dan mu do wo mi mu che mi ku yo erade hu mobo na won sakraw na wo de wasi woni kwam jantra kwam no wasi no erade be boa why IBJ fan number no na pa metu be yi atiesi ni so no na yese be kunu adwama be kunu me na wu doctor enkomla kingdom yo abusuafo ye mamu nyina aha ene awie baabi biala owo a mo hwe ene awie no kingdom herbal center for ana ene awie yato ama yede ensemode efri kingdom herbal center asuye ede ebre obi biara na yebaya yasem nyina yetiawa wate kingdom baabi abefa bia no sesei kingdom center no agi baabia na sesei Ghana emrantie no mo anene me wo mo so woye bema na o hwemi an baabia wo Ghana bia no minim se Sompa afidie ekwa akiri enti se Ghana na wo Ghana baabia wo bia na wo hwemi no woye bema ene awie me ba wo ba weekends ni amatimi ko sen me se maye nhwehwemu ama mahu se ememe wo Ghana nyina no emu 10% ana omutimi bob modin wompam omune omuyiri mu hia omutimi yo masede 10% 90% no enyina obi antimi nyahwe na mebusaw wo a wo hwe me no wo ka 10 no ho ana se wo ka 90 no ho
se wo ka 90 no ho dia ene aduro wei Kingdom Ginseng Power Capsules se aduro wei ana me kamfo ade amawo enu na ye mema aduro a aba eboa mema sabio tafrache wo mo ayemre ewo mpam mema wo no wo yidofo wo yirimu hia wo ntimi nya wo masede se mema no Kingdom Ginseng Power no aduro no enie na bribia no machiremu se de ma ba ma yemre ewo mpam edikan enyini etimi ma ba ma yemre ene ya wo ye mabunu de wa ho oden osi o mitimi kosei ebedu ba bi no ba kokora ho no ebeye den e de amawo de tosu biem no soso ma ba ma itimi yemre ewo mpam no eye yare bi ti se esichire yade mujabroso eno so enura omo no etimi ma ba ma eyemre wo mpam de tosu biem eye enubone ne nsanum bebrebe obi se ominum a mitimi na ebedu ba bi wuntimi nya hwe afei ehu obatimi wuro no ho kire be ma na be ma no ho adwojo de tosu biem eye masturbation ne mabunu no eye no me pacho enie manum a mabobosu yi se ebi a wo de no enu bi na ama waba fom ama obemu ma yemre obema no so atia edroni ni Kingdom Ginseng Power Capsules onum aduro we ya esiesie wuni padua no eyi how bia yade bia atena ni padua no mu afei wo ne wo yire ekohia mesraw ubohu say yes wa power no na we no wodidi awie no ubeyi topaye na we topaye no so ahwese ahwero Kingdom agu wodidi awie anopa no mienu enumre mienu ye ne saa obenum aduro we box ye kutami mako enu for bosome na wo call yire ho a wo yire beka se more piafo miwura sesei wasa gina wo naso enti bema bia wayemre no Kingdom Ginseng Power Capsules ena wie ba bia wo bia na wo so wayemre Kingdom Ginseng Power Capsules ana Kingdom Co Capsules no so ma obi akoko hawo Kingdom Co Capsules no se koko no se fifriu se ayede wo de no se wo umojam se wo honamani afifriu na se wo umojam koko amaman ni dori wo ni peduema na asisi ntinim no kwan ekobasa entimi mamoje ni ntimi ni afrisa ne nkomaye bo se ho na uminimu kekao na wasum bibia befa bia na uyemu bom afei na uyemu tim a untimi nja wonan se uyemu tim sa na editipaye ene de abro utifai na edwa gaga se utimi ja wonan so abetimi agja wonan no so no na afei moja ana eba bema wonye obao asuko jaw na moja eba Kingdom Co Capsules yi eno ana mekanfo ade amawo ene ne aduro ebeyi hawo nyina ade afiri ho ama watimi agina ona so afedie ni sisi wo sisi ade Kingdom Co Capsules onuma ebeyi sisi ade no ade afiri ho enti bema so wonum Kingdom Co Capsules ene Kingdom Ginseng Power na obema no ejina so sei na ejina so sei enya de beto form da form de ana enya adwuma mesro number no ene gu TV no so no fa number ni mu baako na frame mi sesi e wo 0559 76 11 44 0559 76 11 44 ana afei se ofre no na ye engage ana ofre mi 0597 29 8855 0597 29 8855 eno me number me didi djuma ewo yaso eye enti no bibi biala wonti ase no mesro so wofra yebenya abotre akirechiro mu Kingdom Ginseng Power Capsules ene Kingdom Co Capsules ye free mema no so ana ye kọ ema no so die ni Super Tremendous Capsules oba enamu yade bi ti se gono white syphilis chlamydia hawonom yesa aduro we anebeboa Super Tremendous Capsules ya nwanwajuwa woni peduanim sa aduro we ana sa wo yoba na so wunya bia esiesie wahimfie ho na sent ewo wase wahimfie ho na eniema enkoye no yesa aduro we
ana ebeboa saa duro wei ana beyi saa hawo ni nyina de afiri ho de ama super tremendous capsules eye aduma pa agana fo agye atum eboa woba enka ewo wase scent eta afiri wase eba wo yi oba na wo hweme na scent ta ba wo ho a eye aduro super tremendous capsules yi we ye num koyemu ye mfa insert nti ebeyi saa enamu yade no de afiri ho obi wa bo se oba bi wa na nema bi yi free na sete saa katoa obi so wo so oni ni kunu hia awosenka bema no nsuo ko ni mu obetimi de anyinse no na nsuo ni eba abonten super tremendous capsules aduro no enie eno ana ebeboa wo eno na ebeyi saa hawo no de afiri ho eno na ebemu agina na so se oba sima ankasa nti wo oba na wo hweme na se wo tie me ba bia wo bia wo enamu yade a tutumrika ko ba bia ye ton aduro bia ne kopa imaduro ibito na ebeboa ayi saa hawo no de afiri wo nipaduam ama wonso no wanya wayaresa wanya ofa ahodie na oba enamu yade nti no so wunya kingdom garlic bitters na eboa ma ase etunde because kingdom garlic bitters no esaye ma obi a wo enamu yade ahodo infections bia na hawo no wunya kingdom garlic bitters and capsules na misro yade a ebeboa wo ye pa ayi saa hawo ni nyina de afiri ho de ama wonso so no watimi agina wo na so enema timi akonkan pa de ama misro oba wo hweme so wo pense mu nkyeremu bia family number na that TV no so no 0559 76 1144 0559 76 1144 eno eye me number a me didi djuma ewo maso ye eno no ebeboa ayi saa hawo ni nyina ye den e de afiri ho e de amount afei edro ni nie kingdom garlic bitters and capsules fa wonsa fa ha emame na so do wonsa fa ha na wo nsema na ye original ni bia afei bie so ubie so na wo hwe ni ti no eye fita na chese original no ebi enonom sadro we kingdom garlic bitters and capsules no ni dwumadi a edie ne se eboa ema ye na ye nkwamwa na ba foma yade atena nipaduam no se wonum sadro we a eboa ema wonkwamwa na ba fom no esa boost no immune system no ahoden ebam ye ye woni nsuo ne ye woni topaye ewo ho afa wo bia cholesterol adọso ewo ni nipaduam enti ni mo sisi a mogya ni ntimi ni afrisane ama saa nipa ne tena se kakra bi osana nse asome nan ananse asome nsa wo de ananse acheme ananse asome nsa saa no obon se minua ba ma me papa no ebedu ba bi na di stroke ana de abrew onsai aye titiriti wuntimi nya ne se ne me yemidie onan aye titiriti o to ase twon kingdom garlic bitters and capsules eni na edura aba obi edi ho adanse enti mesra wada ba bia wo bia na wo timenka no kope kingdom garlic bitters and capsules eboye ho ban free stroke eboye ho ban free akumayade on eboye ho ban free pressure eboye ho ban free asichire yare diabetes ho enti mentena ho emadu papa say ensanyaw afei die awo otanya code ni free no wunya kingdom garlic bitters and capsules na eyi no edi free ho edimount kingdom garlic bitters ya duro yi no awo se busua bie nya bi sempo wonya rekora na o so wonya bi eto anase o so wonya bi nom se ne be ya ebobo ho ban a yade entimi emetena woni paduam eye duro mapa aba obie di ho adanse enti no aduro no enekuta mi mesra wada bomodin ase onsa ebeka yenwe bi nyina na se upe bia ubenya bi wo herbal shop pharmacy shop drugstore ene babia ye ton aduro bia no onsa ebeka bi number no eno na abegu TV no so no fa number ni mu baako na frame o frame a menya abotre na ma kirechiro mu afei de medi twato no ye per driver any sales guy ene no aye adwuma obi a mepacho utie me na se sales no waye bi pe bia wo ne hebafo bia ye adwuma ana se pharmacy shop bia ye adwuma na odi enuro no ekokokoko achi edikoso prayer waye bi da wo ne driver no mo anehia fra number na edika no 0559 76 1144 0559 76 1144 0559 76 1144 anase 0597 298855
ofrɛ ya na bibia wonte ase no ye benya abotre ya twetwe ntumo a mo pɛ driving a wo pɛ any sales guys no me so wo a wo pɛ sa adwuma no wo bɛ frɛ number na edikan no na sɛ ye enuo no ho nsɛm ka ye bia dia mesrɛw ene de meme number no ana wo bɛ frɛ sɛ na medikan kan sɛ mema na maye mrɛ mema na muntimi nya hye no mo de ye Kingdom Ginseng Power Capsules ene Kingdom Co Capsules mo de no koko no oba wo so betima num bi oh bema de ne Kingdom Ginseng Power Capsules oba so de ene Super Tremendos no enamu yade aduro no eye manko ade enonom ana Kingdom Garlic Bitters and Capsules ne de ni nyina obetumi afo ba bi eton aduro bia no onsa ebeka bi medima no esi meme number no eni efrem sesi a 0597 29 8855 0597 29 8855 me number no manuasi frem sesi ana ye monkomo ya da sepa so bai na me shirawo na no madam fubi osina ontumi na kra no so kotobi no so no nsuo ne nom ne ye ne de ti oto jelly no capsules no osi aboa no papa si ya na ne nsa ne nai na msia eduro ne de enimu ane enimu empanifo ye kwana. Hello ma oba hema ma odin de no aya unya ya nka nsikura me ba cho bonu de maye beble se asemusuo na sisi ampesa me kwana mkoka no kure asumi sisi ano se de mesi anyini no me koka aso mbegu manima ase edi ana waye me ba cho me ya kula no be 9 years no eniafo mienu ne me daaye na ona ye wo western me ma me bo me na mba se me jaaye enti efi wo no mo ba ye krum na me wo be 17 years mo ho no mo ba bi different me ensa bi mo ye me ensa bi mo ye nnan ennan no eniafo me ensa na mo wo fa ka ho wo mo nyina no da na mani fi eniafo me ensa o mo ni wo mo wo fa na no mo nyina anim so o mo ne wo da o mo nyina me fa ne se me pa sure fa so no mo nim ba se me ya kula mani ma so ne ntino me ko so mo ma me ska exercise group ma we chemu me ensa na bia ma ye farmers fa ye English nti o mo ma me sa o mo ya me sa na me so me de akọ school school so mama nti mi anko nti enya ba ko nye mienu be nipa miensa enye nipa ya fun ba ko mo nso ma sesi anso me pesenka me ko ka no kre nso mbebo mi ntutu nti ama metwa me den kre na kire wan ka pese me mama ne papa nyina nso afiri mi ese mbebo mi mama ne be tenten no kro we no ko ka kire wan esi anu minim nipa mkobo na mane jise bia mesu amo omo so die ene na bo sofo amane ne yemo mpa ne deliver why maka mo bompa ya mami abat na fedie edie aga menye ni se efiri meso wo ya bompa ya ma no nyi ni se efiri so na edoso ani odibewu efi se we no obi enu a wo be force wo di bibia he otirim eya wu gidie na wo be je di se bone amaye no nyame de acheme etu still a wunyi ni dia bisu mu dem de be ye why ma o ha mi gidie wa so na tie firimani so se bone beblebe enkoi wo nyame de be chewo onu nyame ka so de bone achewa maame wo de achewo se wanu ampala pemu aka se wurade ene wo de achewo huni saa na se wunye wadwen saa se wonu ho de a ene ese manu me ho pa toda rajo be 3-4 mitimi su saa na me bompa ene gidi se onyame o se wo bone no ye ko ti se ko jan a wo be mana ye ti se enwura abiri se moja wo be mana ye ti se akado enti no se wa pa mu aka gidi se
awurade wono nko ana de bone che na wode achew na wonkoye biem why Matima macho that's awurade moa na mus nyame de achew nse nkofim na ma mu no de ebrede a emu aba abredodo abridengo hey ya nyewe nka wona de wa ye adwuma ya grace oh I DJ Shua hello papa dia no waya unya ya nko anye le meseme tebe ma pa jema binye yelo ro be ma swati ana safino ba su da kiya na roba mata kawo ho bintini da bitini su me tani fo na be mana ye ketwa awena ye ketwa na bless me no enu no me di fantabo to ho chichire na bende ti awa ji si ba da ti ara ba ba ji mbeti sumi ti da ya wa no fo ba se si ana ho ba de no de se anu aduro nyana losin no me adi se nuro e begina mu ache na di ebiem ti mu de bia to be to wa na wa sumi da ya asa wa na saba se na kwa koye wa na ba na de wora so twetwe what are so church? No, that is me. You be one man. One whatever company. Be so church. Aye. Nani I say anything. Adian unya. Church elastic. Jina so abije fa number de amadi for pa. Sa je do show we menya me wukura. Sam no ya abije yemfa bi mabre. Abro me so dianku ya kwa abishop emrom na brampa malady Abigail African so aba wabedu ne pan se perfume wodi bronya ne ma ba ko hye wani so niema ye be ko ze sie perfume ye ma obi koto perfume wa bi o 200 enfa me 5 million 12 million da bi perfume bia wo de wo pe fo ni chire mu ho emrom ye ko ze sie makeups ebuso form omu yusu brushes ye ko lip gloss mo ko gibi chese na so mo ye makeups na sam na wo kan any hairdressers pedicure etire wo niema obiamfa na ni chire brush ahwehwe edie ye na ne po no so of eda form this why you so ko bia akotubia enkofo ni chire ashtam room adija market echi na na santoa ne sof ba me ene wo sa joint wo mu na wo sa ho Mr. Kate so ana chese eniama na efu adwumayfo ne so anim ti abidie mo amunim eti bronyan wo se munti ene watu kwan a akofa ne me nyina ba ko na so kwaje odie ya twamitum na yenko ani abije mfabiem fade twa to ne yenkwa wo mane so nkofa abonte sofo malady yenya fabi akwana wo afa ma bebre ne yenko empa yenko abije ye Mr. Champo brem na ibi mrem yenfa course 32 afa ma 800 so mami kana batase won say enkoda ye do mu ko school ye do mu ko school so mu ko sua de na wo mu ko university ana say wo mo dwum mi no mu ko sua nsan adwuma no mo fa mo wo mo bra na so enkoda ye kwa school father school mother enu ni ade ni namfuhunu abrantie ye no wafa emma be say 800 ntimi kan kura yi so mama woni ni school father ena ko malam ko je for girls and wa je for girls na girls ni na ba betana video mu ena eye adwuma and one frɛ kura na girls no anka say den no mo ba ye ni bo no so apɛ na ye ba ye de na be ba say abaye ba ko twa be ma woni obi hye dan mu wia no no so na wono so wafa no e de ba dia ya duru no wokọ gye no so mama senya wo pa me mo di anka maka senke nya no yenya no a no onye no be ya na nko wonwu na tuo ntwa na ma ho ntoye adan e de ba dia no wogi wo wiase na pre ko emma 800 kura wontimi kura nkane edu 1000 wontimi kura nkane akola 32 years so mama we dey force ma ho yenya no no medas won ebiem to so no ga no ya wo emma so mama
went me fa asem ancha edani muso ema ya de ma obi ene wote wo ye wo yakayaka de wo mpe enso ka che ruade na ruade sesa no ana wankasa kura wo fire ho na wo ko fa wo moja to extend ko gunsuom ekogu ensu ya pam ensu etene ko bu nsu bebre mu ema wo ya apam ama apam no agi hine aye adwuma afa ne wonu ho so for mami me person me ka che ne se baby e chechire abo na wa de sa baby okoya apam onko no nsai enko ka se ade am ye menu me ho entime se wa sei we odi for paniti pa no eye wonko onom na wonko nya nso ahudi so for mami na rampa malady odi for paniti nya mpa ni bia woso obe nya me adwuma nti malady adwuma na no guso ye no asenua ne meso asenua ne da no ko no enya adwuma ketwa malady awura ne be ba ma na hwe no na wonko twa panim ti se beti maku no na boy ne na beka malady na se me abrabam ni Kofi Abije enya hwe o krache no ade awaye na ehu na malady he ewiase de nipa adua no enu na atwa o wo kra ko sua de we jimi for panye se be krokro no se je betu afiri no so we jimi for wo ko suku ko sua nwoma forget no wakoje se wadi agu mu o se wadi aserew se hye wonsew malady enipa ema eburu 800 and wadi 32 years malady e was sent wawu nyame don papa was sent wawu na ya na ya akwa we bedi mayo nyina afa bedru baabi no okanya me asem o aje ahiafo waje ayalefo na akwa be yesofo kesie na fe wahunu akwa na kenya me asem a tesema wadi nyina tiagu malady kate no owu na fata no wo kan sema fidi kesie yiso e wo mse de how no wo di bia wo kote 30 minutes nani anwumre foforo beba malady kase lumba nyumi on se enapia video yiso se krofu tie no mu de wi kokotodwe ani tiri hu de aguo na fo mu bumfumpa on se akwa ni subano no wo se biti a kire awurade ma bia mobo awurade ena asem bi okan o se na mesi o mu bumfo so ubufo ande mfa obesen aba malady e ma wo duru ba bia malady aye o se me wa ma bebre o ma wo ma pa na kwasempani foga se wakoyei no de bi chi me ba malady wo fiye awurade wo tia kwa ba bia ntia o enko amaso hwe kwa lazima kwa nidie ye abusuafo ye bi line atum na so afre na de ya brusu ya yetie wo so wabeka bi 0554931920 0548931931 ensam how hello 32 am 800 hello hello pacho entio me pas asembe chema ke pa beze ikam hello lady obadan ba bibia boko de boko entio mami we wa onu abenu SK bolas ya mena hene e wade nyina mu eduodu obo ase coffee chrome ewia de wu tija obi bia fatawo uti ni fatawo oni ni fatawo anu ni fatawo wasumare no sa fatawo nyame sawo mo piafo na le diga na me kan se ewia se ankata me enipa na wo wia na me nti ebi ma se edronye bo sunye malam sunye da mi stable na de me ti obo ase pa de me ko die do pa dia Vincent kedo enko je se de de forget you anu oba ne de wia de na be die onu oba ne ko wia de na be die yam de na wo asa wo di no that forget you do no yam fan ko be die fancy one yam fan de bu so pani and so say oba so dro aya dia kisikedo and now the parents who go about the Japan de Japan I go get dro and tell parents enko farmer ya was yam ni na ho if you ask you say kuku na anyo da kika ebe yo de we SK bonus ya mena hene we na me yadwuma era se Chasti ni nuane ye nua ye ya ebra ka edu Chasti ni ne mama Yvonne omuso New Jersey
wɔn sɛ awia yi wɔn tie paa ɛda wɔn ase nyame hyira wɔn. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, yentie o. Ofori ni road west nke gwa yi lase. Yo. Madam, every mo abaso. Na go e party no me hunu party wo di no. Ole ti se ka ka ro so ka ka se hunu. Ah, o ma me wa ko school. O ko si ade be go so na dem. Ko se se bi se bi o na ma se su ka. Ba do ye serious, madam mo ma ni ma. Da ma se. Yan so da se. Hello. Hello. Ejampa chwada ma yentie o. Ah, from Mr. Budu because that's that. Yentie o. Okay. So what's the name say? Hello. Yete unka. Yeah, my son name say. I am sometimes me and money bia they also wa bia. E bia me kun ya die boni bi etia no me ntino mo so kofa pa to mo. And let me tell you now, say, sometimes our concern is just to give you a bamu and man will lifestyle more. This is a eco-fat, local farm president of the Korea. The number of banners to go to the children. I can with two banners, don't you want to be Mutubia? We are the Chabema. But I'm on the coast from the day from everything in it. I'm not paying and go to which master club. Now, also, when you get people, what are the men will be? It's Madame. Yes, that's it. For last one. Hello. Hello. Kwaju ya huwa. Hello. Kwaju ya huwa. Yes. Ah, ni wonwa. Kwaju ya huwa ni. Anyo no. Yo yentie ukasa ase no. Ah, ma ti krofro. Yo yentie. Abemwa ye na de wanya de kura. Akwaje itete. Akola ukoso. Okwaje ye de papa ye. Aro oyepo nana. Ah, ni e wono ho. Abusia fo ebia oyepo no. Ye de asi ha. Ya me adoma o kena nso ebeto aso. So Sompa Nkomo eyebula. Akola ukoso. Okwaje ye de papa ye. Aro oyepo nana. Ah, ni e wono ho. Abusia fo ebia oyepo no. Ye de asi ha. Ya me adoma o kena nso ebeto aso. Sompa Nkomo eyebula. My people, this October, Tap Send gets something big for you. Just send money to Ghana with Tap Send, and you could be one of the 100 lucky winners to get a full reward equal to everything you send. Just send love home and stand the chance to win your full reward in your account. Winners will be contacted in November, so don't wait. Keep sending and make your transfer count. Tap Send, fast, easy. Tap Send, Papa no. Ande saba e wo mo bodi ni ma nke kwala mo ba o ko se ena me di asemasi o kanu ni pa no na sa na me so ya na wode me e do na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no me benefit wan wo so ko to de abrewa esma ma abrante ni chuve wonanti kakra na wabre nim Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules ne nya hode abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia ye hu edeben wo hu ama wani agise senia na me wife company won paso Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie nya asumdie befi abrebia obabia o de pua hawo no edro ba kupa wo hia ne Tremendous Capsules esiesie wo ma wo ye obasima enro yi wo benya bi wo bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekire se, yare ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoni nu a ewo ni padua nimu sa. Na enu na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu mu to. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy. Ni bia ye
yɛtɔn abibiduro sɛ wo pɛne dodoɔ mu atua frɛ saa ahomatrofoɔ yi 0244 596 532 ɔpemfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa wonya mfie dumienu num bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. Hey, middle. Now then I want to stiff for Sano.